Čekaj, snijem se. Nije da slikam, bre. Njema snimiš. Malo dalje. Još. Tako, samo prati. Ali ako ti reći ga, bre, bio prvoj. Mislim, osim ako neće malo sigurno. Čut, ko znam. Ovo je sustro, ne smijem baciti udarac. Igo, Đole. To se ne bi uzvo Đorđe. Opa! Sad plus. Đorđe kad to udari, nema spasa. Šao, lez. Tri runde ima, da? 3? Da, 3 po 2 minuta. Ko je Đole, bre? Sajla, bre. Razbio. A dobro, viš, pruža otpor ovaj dečko. Malo, bre. Šta mu? Tako je, bravo Đole. A šta kao sad nije bio nokaut? Nije nokaut. Znamo odgovor na ovo. Prebio ga. Naravno da ga prebio. Jadan ovaj vaj. Ovako je dobar da je kupac za srce smije. A Egaš treba ozbiljnije trenirano. Pa će da buksujem. Gleda sad desno kroša, gleda sad. Vodnik ovako je ovdje. Samo što jebi ga ono je malo neiskusno i to, ali kako se to super gleda. Ring slobodan druga ruka. Kako je Đole? Bravo, Đole! Bravo, kako je lepo. Bravo, Đole! Ali ovaj dečko se bori. Bravo, Đole! I snimi proglašenje pobjede. Ajde. Hoću pogledam nokaut. Kako ga je spičio desnom, bre. Mnogo je slabo ovaj, bret. Mnogo je... Fini udarac i odmah pada. A meni ga žena. Pauziraj. Nema veze. Sorry, ajde. Evo, snijem. Pobednik meča je Đorđe Bujušić, bokserski klub Fontana.